Tisoviwe Jesus Christa ke sie penwadi hilasi kata tisoja haunu kershonu vor ke pekrogaba hakia zoshiri mukiti ki nunu zoshiri kershonu ke pekrogaba bette ke lucia mu ke nini nu mi popo kaza zileawe Easter Sunday hawa ke pelemila tisoja ke miyet thobo ke hu polisiba musla ugo therinu ke luka sha hawa sedi honyo hori zekazali naba puti petenu hawa ugo tsuzo yamo mutsu zoliamo deri puti ke gro bono ugo ke zedi ripadi honyo ke luka sha itse yamu che dosu tsuna ba sla ba yobo doyobo你咋咋你为啥你么子咋么你现在里巴的 Easter 给路个是给你是的好你好接得死的买吧要不那个给我保一辈子这道保去规则的给什么KEPHRÜ KEDUOPHILIE nuba mo nyego ngubade go century kwargo udo zmenyolidi share haki thagada ugo zali ko bochusudo mo zali ka sai chusudo zali ke bori chusudo mo ugo richli gi vigo no ke zedi ke shunu ke pekorcha zali goricha ke lidi ke penyo first shoke terieno KECHA chakata monza KETHODIE bo pressure idi KECHA tiu selido bitor keriu po senu pogaja uni pu Jesus Christa po mu uke penya fabu teja ke fu chje po ungu meje thorjala ke sienu nu Jesus Christa hila sigelie ginu u penyo ke sapie ke ri siedje ke merenu shalie isi KECHA selido papete chega sha musika ba kerket tho ke penyo fa Jehovah tie ti soja ka sa mu ke me ye haunu he nyonyo cha mo chdi nche no shoyawe nzaubu ki jpetenu poti petenu mu ke me sa cha haunu ke me ye uchli je tie nyo Jesus Christa ke sie penwadi hilasi gata ti suja honu he khaga sala pie nzayawe Christabu he kel hunu lerlinu he nu khaka sala pie nzayawe nipu nyo jisue ke ju pette ke phuma mu resefalidi krus nunu ke sie penwadi thie hilasi ke लिए ती हनु नोए हेकल हुच के दिगशा के हि खाबिए हे जगशा मु हिम ये पोपो गज के हुसे गबा रक्रा के सलायवे जिसुए हिलासी गतला कि जुनु कैमरा खागशा हिलासी गतला कि जुनु नुने खागशा हिलासी गतला के नी खागशा हिलासी गतला कि जुनु के जिए खागशा रक्रा के सलायवे Selani pu tie ti soja ho hazidi hego donu shoba kata mi ko no chike sofola sji unge ba kata mi chike metila sji tenu shoke ba mi gi tu ke pelio te ja khasji or bizo kata kelle unu ba kata mi bu nsika sala liji unu che jadi udziba kata mibu nginu thefula lije moche do hakinu mo keti kinunu kersono ke pekroga ba pe debu ke thera mo jodi nche nthezie mo nsho ke liye chpreje pichu thori nichu thori me poribu rsho melu pe jagawa che heje me poburi uchikar nyopye nchli mogata che heje me poburi
uthio ulepe vidi bagada cheheje mu me poburi me thozo di lagada cheheje ndiu nu pushe krista hila CHIELIE moliro he me pe thato gajari ke me thote mu ni ke peleri ke me thozo isi sala jisu krista hila sigatala he ke pelle he japu he ke lu pochan ni gelie zo we ni pu sala ka shotia honu CHALINU mu KETHODIE se japu chdo ka ba mi betego nthyo khoshdi bettebu unu ke those japu chseliji ngu ke mo japuli thoche ka soko mu chga ba betteburi hilasi ka ta ke ni haw hasedi japu chje mu suzedi kerna mi betteburi u chga salalidi to pregele chje pha bettemo nthyo zaye mu te cheteru fekele chje ni pu jisu zanu chasiyawe amen amen ugo jidi gershonu ke pekrovo ga da chdo mu kinna ke puga sham hedi jedo century khargo Easter CANTATA one day ke cha wa chsudo mu podunu japu ko borir no lido sisiu kenyo DIEKEPU la sirdi japu ti sela sudo sala ugo ke zidi unu petese nipu chdi kershonu jedo ke pekroke cheli hetafa pengu pomu kini nu pugaja volije kilipie Jehovah ki shikhe u ke ni fe prabo chipie u ke la ke लिए chik priu ki shikhe ke thezie khaka sedi pom hojunu volike u go ke lidi u ke ni fe chipie po ki shikhe isi u go pette ke zidi ke penya fer shokhe
PESEYE siedze kerio MEPHA tefenunu KETHODIE KETHODIE PRELUDE. Hey Jehovah, KEJA, KEKO, ZAPUZAYE, KOKILIE, MU KEDIPETE NVIE. Tigogi, MU KIJE KETIOPETE NVIE ZOCHELA, KEDI KECHA NVIE ZO. Nzienu keko mo keja bazo mo petebu jagilie mo keko kakeshe nzienu ba Kepenyofa Jehovah kimhie porijwe poe keko to poe mesa ngotie kezedi po kepenyofa keja mo kevi kelishe doke pete shirli di Nipu no jazalie kelele dombe. VISATO
ke penyo fa ki deri jashi ti so ja hauno kecha hauno for kecha pot se ke yo lazo deri po upusu chidi si kecha ti so jao rakrasha morshowe johan dili ke view no prekesha die reneshaji Pilate Jesus evodi povoa. Refanyoko zohu ke CHIELIE ke ditzere po chepie po tsigisha. Sidi peni meri mege ke trepopie po buselie. Sasie ugo poki la pier disie. Hare judako ke diu. Sidi deja shapie pove. Sidi Jisu zohu tserefe. Mu peni meri mege ke chu sedi topar. Pilate ukoki. Temius hare sisha. Zivo ke jako mu rosyoki ke feche pahiko po mushete. Shikui disie. Poguale. Tisoja sanye jisubu sekecha ke di tsareu zohupie ke cha tsare. Uko Jesus de Tiota. Pobu pokrus piedi. Golgotha vekecha techa ponuvota. Sakinu uko pogua. Jisubu metio mu pokelu hatsa mi kenyesa pozegu. Pilate mhapo tu sapie cruz gisha. Tu kesha diuliro. Nazareth mi Jisu. Juda ko kediu si.
la ke lie Jésus Christa u ko su chidi sie ke sha mu shi la si ke dao la ti ke te zie bie ke penyo fa tse ya we Jehovah ngu ke me je ke jao Jésus ke tse bie po bu u ko su chidi pe pi pe du si gnu sie mu po ke ko ke jao tyo ke sie no po che pe shi la shizo so la ke te zie bie ni pu tse ya Yes,
aliro pitor u nyepu rila siketasie heko pathakileko thedzeu u kekrale kelho chate johan hinye kimhedi tasse mekruchenu voshi kecha thoma kimhedi kepathau phinu ranyo chudi pose anyepu mu akelakilu idi pushi kecha pulevi mu heko me popo kecha heko japu rana suje kepu me bebaru heko kenni tufa melie shekui ketacha ke krilamona heko pete poke kre mu poke vi metha prewa kecha mechla Right here in this moment, may our strength
테리누 게테집에 우게 번어버지야 수로 해피 이스터 세프테 게루시오 하기누 아 테스티모니 게저토누 세게 부시네 알리로 아니 주누누 아즈루 헤네 바프티스메세 뭐 아포모 아조니로 우니케 후크리 우니케 피조 리메지아 지치케 크리스타미실 후토리 아멜루 카페 우게 번어버지레모 우게 번어버 비아게 번어버 셔게제 멜루투플레모 시딜 후버와 시디 세쇼 저쇼 제쇼 워쇼 저거 부 우거 다스빈 제게 부야 다스빈 남 학교로 도와 세워 가베지야 뭐 학교와 다스빈 해서 메아뿌리 아무게 set티기 테메디 뿌려서 학교로 젤레저로 내고 하면 시바도 하면 시발이로 들이 학교 가게 제게 결국은 후버와 시디 아키 크리게 칼레모 디아키 쿠누 학교 학교 비세벌레 뭐냐 기기게 메게 저 비츠디 아티페 버버 시도디 우케 페노버 기데리 아키지 porque foi vavoleto que monu poto afele sidi ari anu ke meje que das amelu kapie o que peno vatse mo meta por fu butaler amelu nu sidi ani se devele sidi a ke ni ho sidi a ki kuze kaza je suis des en fumo to liro fu ke mo kizo je va ki de bore fu ke meje ji mo tu ndi mo ji o to unni se dore ki kunuvoro o tsi ke je ki kuze kaza ke wasoya deri a ke ru dise o ke peno fu ki vokeligi Anile mu anumele suse abalentita sidise tiezero ko hele modi ke piro ko hele boda disu di apuki pudi se agiteki nouveau faut que tigi anono akimize kehu sidi akeni suse ke zagile tigi anonori aferne unile unumele sidi zulu ke vagadas hanunu ko mi pengun bapta isile Jésus Christ qui nous chega se haula modoliro a hanver tole homuru abutie u ke penafet me sele seigneur po kerhites kabezet megi sige suruseri kerhites surise abuvori pulpitaginu hapraka ki debori aksheshi nipu bejetor Krista ginu akeningu kele haunu aken anu kenege zasebo agivara musu apo givara a apoki atu anidori japushili amo sidori apo kivodi apo ubu Jésus Christa dorelene nu isidi bible tubetole mu Jésus Christari zikholeri zulufle 이디 아포 기쁘세 뭐 아포저저 지게 조저저와 저콜레디 immerse underwater how 누즈리 게 심모솔로 슬라 안누네가 달라 아포제게 와시치루 보리 아디르네마디 보닐레 바프티스 누메 줄리프야가 저조 세디 저콜레디 노 줄리플레 조네 제 아포 기쁘 게클라모네 줄리프몰리로 하포메 사틸리 몰레 디포 기쁘 보리 포누네 세게 달라 줄리플레 무포세 라버디 바프티스 노 케후누 줄리플달레 폴피기 세타디 보테게 테조디 아주아레 아프마레 제우케 후메고 줄루카베아츠제 디포 자제누푸 지디 포 리줄리플라리 포니도디 리데웨 아켈 휴누 하케레 게 카리제게 세게 세게즈 리제 제 세달레게 리거즈 리제게 세조 데리 네고 게펠레 메고 게 차라 아부버리 하기 다리 잡부시 타켈레서 게 톨레스 자코 뱅우 수루 결수루 하는 부게제 아니고를 달래야 아 소디 아주니게 저티기 게메 토메게 차 코피 무시킬이야시 무하와 네고 게메 토메게 차 시킬이야 그저 아기버 디 아부 티우게 panav 펠레게레라 무게 차네오 게 차버 아토켈레라 게 펠레고 토제디 아니바야 무 잡부시도 야웨 네고 베제
hanu mi hoe Jisu ke sie kiri kokozo ke tsa pelet safu tu ya le ro susa Martha mo Martha asiezeva Maria mo apru Lazar hekowe Lazar sidi krukewa za diezelu Jisue heko kivor anu shot torta Siri ke patau zivole ke mola anu ke meje ri gosaba deri po mekrununu apru ke kiem hodza hapo pugesa sosa arakrasi tozo mu po pugesa sosa liro arhila ke siu mu ke hiruzo isi ke so ani ko kiputu sito jisue uko la hila ke siu mu ke hiru mu uko kemeru mu poti petenu uke repetenu o que repetendo o que lá se ia que já usou aí. TSALI no TDO ni por sho ke ba kim hi u ko tie ke ze kha ke shenuri por sho de we ke hulio ko ke kholi vide
CHATSILI VISIETSO KECHA KRÜTA VISATO KEPHRÜ Poti bava the holam pijetor jeto hikobu pori KRÜ no bahuri TSALI no nipo nrshole ke ba nipo hawala he nzatseawe jo tie norshila shigeda tisoza hawa ke shepen lidi nipo norshila sigeda tisoza ho so she ko krake sala tawe nipo hen tiji ke krale ke hot tawe ke pinyofa nzabu zapu zayo chilichi he go bu tete soza hawa zedino he ke lu ha so sheri khake sabie mtseke letlie he ke pelle so sheri no tseke sala sachi tseke metila sachi chidino ke she peneli di she ke da kim he go bunuri ke ko nginu ke vor ke ko so sedi ko ke le ke lu pie nzaye tseke letli chi he go ginu no zaye chili chi ke pinyo fa di hin ki chaya jo je poti han so sheri he ha sevodi insesuna di nipo ego to tsatawe no ngomishi di nipo jabe krokile gomhori tsasa tsake message je nipo di hago pette zo shiri nzayela mo ngiti ba chapa japa cha ke chla sekile chile meto kim hidi nipo jo agi lo tsake tago zo shiri ugo ke lulari ke tije kanse ya no jabe pette gori tsidi ugo burin te janguli mo kini zo shiri ngo kile tsili chi pa pette kabe nke krijin tsidi arhagi liu kristazano chashi yawe amen. Sekeza sekitu passage nu president Corinth me ko keriu kere pengu kusoku hepengu no hepengu THEKHA 1 Corinthians chapter 15 verses 55 to 58 Corinth me keriu kere pengu no hepengu THEKHA Hare kesie no kokili kirapo baga Hare kesie ntha kirapo baga idi thupi ke jdiu CHIELIE ke phumala kesie pothanite muthe jola ke phuma poke konite deri uniepu Jesu Kristala kokeli kha utse ke shu uke penyofa pesie sala akreko meti thazole redita he nepu mhathonu Shirhidi Chabazoli, Nipula Kemeje Keshko, Kemetio Chetalia, Pocha, near Sili Ketala. Jesu Christa Rilasi gada ke ni se sedi che do vordi ha ke anu ke hu ga ba go shiri online nu ke hu ga ba ko zo shiri pete ko kalushi yawe ti soja ha zedi u ke penyo fubu u ko ke ni ri che pe crash u ke meruri che ke te fu sa she tinye te mi zenu mo ho voli ro poti do yo po ti che gi te de bodoshi puli ken jda dri
ke sie pie die chege mo potio po ba Adamo ifunie pumagawa modza ke sie se ler mo mu ke sie pe se die chudu mo Deri uniki puga chuliro uga penefe uniki puga chuliro Tezienu gaban hasiu chagawan he Siepe tozo doho iga jesu epie uniki pusha In the day that you eat from it, you will surely die, you see. Deri simo ga jesiewe samhodza kesie pie die chabamo kesieri simo mu kesieri pie Temikal hunu vorga Jesus chumolo. Deri pumaga wagi nunu. Kes Yesu ugo zenu lerte. Muller gata kes Yesu mohoga shatiki ke meriese. Adamu ifunie tsekiro kyo siepetozo doho iga shesu potaki tede po sileshi. Kesia hasimo tozo loketla kitede po triashi. Kitede po kemejiashi, kitede po unushuashi soko sitol hometie. Deri unye pumaka waginu suwe temye zeuno vorte mo kesia lerte. Uga penefe kunyo pesedi unye fenice shagaja ugo susili. Mosla katolesha java tsaya ga jamies pugaja uga penefe Kunyo du kriga jesugosa chadi. Kunyo du kri pesedi pozal heledi pesedi unya nyachas mechias la unye kunyo kesia hangu perietonie iga jesusa tigachari leya. Deri poto kunyo kesia shiri moshiri unye ka nyoza tiwe kikrunu lerda gacha. Kaine abel du kri pega jesus ngudi unye ke dipo leshi. Ke pumalanu ke siesusa vorde mu job leshunu pugaja ke sia hapiesedi ke meriet togaja ke diu ke miche toke diu igachunu se job keretata kuso kerese no kere dieno hadi tubeba his skin is devoured by disease The firstborn of death devour his limbs. He is torn from the security of his tent, and they march him before the king of terrors. You see. Kesiet zepuga pisedi the king of terrors. Kemi chego dono kezato. Kemi chego dono kediu. King of terror. Isigachuno silie. Uke peneferi kesiet zepuga chuno. The last enemy is the Muliogo, Corinco, Kirio, Kirapengu, Gehaugo, verse Methesor, and the Persiliro. Muma Telato, the last enemy that shall be destroyed is death. Muma Telato, Dukriwa Moroga Sholiro, Kesie, Isidipu. Chepuzate Kesie Boba, Musu Kato. Deri kesia ha poke kore torzo gaja mo ke penefe die zeli mo kata ginunu kesia ha pori krisede kesia ha messi sede kesia ha chapur bizo mo kata sengo katole shno kesia ke kri gaja pochas sengule do ke real of physical death chaputate kesia zo uko petesiba uchu pu ha Urofuze ke kokata ukonja ke pugashe ke midi umo uke ha urofusne ke koke krigashe supise physical death. There is spiritual death poriba. Mu spiritual death liro temio mu uke penyefu unye ke perogacha bagamo supise this spiritual death. Physical death primorivi. Pripimorivi. Ugom hano Jesu Christa silie to all euro. Spiritual death priki yezo morivi. Keglamunya pochans balo. Spiritual death. Ropfakizate ke siemia chutoshiri Christangu ke meju. Uki ke vor wesu pielie lirosa sununu ush prilede. Deri ke sie seu we primorosho.
eternal death. Eternal death. Eternal death liro spiritual death to finalize chagasho. Kepenefazedi ke khogata ke peromo ke tosu pothala chwagata musu kim hidi vordayaga we spiritual death ke lupono ke penefaze ke peroga mokal lupono tiodi u ke ha tidaliro we sus pothala chde ke penefa ze ke chache ke khode musu lawe chance bamode u ko mi poribu ke sie how no eternal death hanwe voda ke nyewe Kim hedi Jisue ke siaha penyesega Jisu ki jahano vorgacha po mission mo po ministry sus ke sie penyesa do divor mu ke sie ke pumalavor sala ke sie penyegasha mu ungum thalasu penyele dalirosa u ko chau khlape u ko tswata kecha Koke limit selivigata susno lelevi. Mujisue kim hedin sedi ke siepenyaga ugo po nje ke pugelie po susa chepu sieta krua porofu we ke perheto zokecha po tsudinu sedi hades no shol no po ke poku pette kuno cho tsi shwata ho koleda ho ika chepesedi pesi mo Kapelle mioko, kapenefer krepri mioko, there is Jesus Christa, simologacha, pomhodzul hugacho, kiri, vodi, DELIE su pushdi, surprise parkelie, ugo tigachokropo, mahosha. Peteguno, bokepoku peteguno, kesiera, go, tsudinu sedi po DELIE su pesisho vagata, ugo, silie. Ibrilesha tugasho e pudi, pugacha. Ukni puri kesie matawe, kesie zekesewe. Our Lord tasted death for every man. Nlamu Allah po kesie susezekesewe igachususri pusha. Jisu potopugacha arhila kesiuzo. Povordi pesigashana pugacha arpersido. Pesigasha po keretata no mi chiheche atherio muthalao isidi keretata no murhi tu yakajao asyataru hare achika chache mo ga chache hrido de ju akesie mo hades chabiko sea ari ke siemata temie het tudi luvor gachla there are hades chabiko sea Sokom hakipuri aka khasebali kenja a kole de we mo aka chachel huta de we igacha sus pusha Timothy kenyu poker no pugacha unye puji su Krista kesie penyawadi kesie biepejwadi isi who abolished death kesie biekama tochwadi kerhi mo ka chache kerhi sus several ways Kesia uke penefa a Jesus Christa vorga Jesu kesia zedi ke perhedo de po ministry no mohosli ro Jesus potingu ke le kono po kesia susa chansgu ke le kono kesia perieshe mozo ke Jesus ringu po kesia hangu me chotorzo ke la suha sito de we Johan me baptise chia ga jawe po sedi ke niega tsepe sedi Jesu kisha jo nie vodi no sedi poki Messiah fega ba ha no de me mo he go mi ke krimi po feba doga isidi DELIE ke tsepe Jesu ki khasha ke tsoka vorti ki Jesu e asu de ho ige jo ripumo Dericho no vodi poki pula shache sim haka krapusha musugodono poki kesiemeri hilale bateho. Tell him that the dead are raised, you see. Kesiemeri hilale bateho. Su pievodi Johan me baptisia gajao ki pugashu Johan pachasile de. Messiah vorgachu kesiemia cheper hilivigacha. Kesiepenje dodi kesiepenje ke views Messiah zo. Poka thodesa idi pochasi ke liye.
Jisu mission po ministry ke sieze ke perhigacha ke sie penya ke chuwe. Jaira synagogue ho ke jau. Kapernaum no synagogue ho ke jau so po nyo first ka tau no. Jisu suri perhisha. Poki vordi cho no anyo first yeda dojo mo po perhisha je sidi vor poki po mejemelo. Dere temi pogya tutu vagata tipunusa musala poti mutia toliamo keno dosh molo ke no delio vorde nyo fsie da ho asizo go poka vba heda che esi dere do vorde mo pose ga jozo esi di poch perhilasha kesiengu metrgatlan no kesie perhilagasha siro samifa nine no samifa muhafa ponyo porbi mu uko ponyo su si katala no popo su so pieli di no se di tio pas ke tiki su se ze ka selie di su ke yesu mo ponimoda di su rich ka shrola sha lazar seu pokivor delie su so pokivor di su no shri ti mo ti lavor le mo dere poti hosino vor dere house shri ke sie su so ngume chakatla posusa lazar cheper hilagasha Ogo Jisu kalhunu poe ke sia hawaze ke perheto kata susunguli we ke sia perhe ke vor sunu poto po kalhunu zo shri po ke sia penyaga sha susunguli ogo matime fe THEKHA kuso kinyenu soruga tsor nishike Sitya saki kyo kisha ke merie chum hai vorta Shironye pu DELIE mie po tigi nutsur di ke tsiu phuket duwadi sagi bada Pongu pie tige malatoi mu po feni krapye pe krietoi Shiror kuko umi chef pezodi ke siemim hef jada Deri tigi DELIE tenunye ki michi heje Anye mie poguwa gatau Jisu fudyo gata siba po haki jemode ke krila munya po puga shatoi hila siete vordi po ke jetchu mohoche esi ugo tiedo tiuno susa rakraka sala shrivi Jisu senye por hikris vorde nature zo shiri Tizi buga da sucha Barono no basse bavdo semese se tizi bude Mutie por hila ke sien hari nature Henu vie gozo shiri participate chagacha su chala Mutie li roki kishanu no Ki kishake merie chagatapu no nature kristala ke siesusa zedino sedi Ki Jew shiri nature shiri mo po cosmic influence ke penyo fenyo hila ke siesu so po ko so sa ki Jew shike nyega sha siga tunuri leli rivi musiga ta no kim hega rkhumie ko ro vordi ke sie mo feba deri ke sie mo fega ba ko ke sie mim hetata ukoro Bebe zidi ke siemim heta deshe corpse kim heta deshe ke siemo kim heta gacha katoleshe sus pushe Jisu Kristar hila sie gata ho ham hapo ke tekrse hapo ungose mu Jisu Kristar hila ke sie ho pe sidi the miracle of miracles isia hakipuri higacha chvormo mum hakipuri higacha ngula hogacha miracle of miracles Su Kiodi kesie Jisu Krista nebe ki jezli motaga Tiche tenye temi hai vorga cha siekata mi ko se nebe ki je krokashwadi ubu cherida di jagtata ga cha sivorzo deri temi hauha u po piele di me kruno kasha deri ki juwe potese bale mote Ki juro po negate pie ke krimim hedi nepi jile mote ke di bolaga ke klamona Jisue puma moto ka chla explanation ke kripuli kenje
There is Jesus Christ, Pumamo Togatla, he was sinless. Uke penefel logicus meche, ke pumala nunu ke sievorte, pumamoliro ke sieja, sigachuzo. Musula poe pumamo gatla, ke sie pogi poke kobamo, deri poke di pola dopo sie galiro, ugo ke pumako fagatla, kija ke pumak fagelela, pori ke sie me chadi vapo, susa kija krole. Deri potopo ginunu, ke puma bamo gatla, uke penefe mode, temia hauha, sie gatamesemo idi, pot shakemia tosha, mupo vindicate chusdi, poburhila siede. Ugosla por hila siega jahauha pue kepuma chamo tozo gacha kepuma miemo gachla nuwe deri ugo kepuke kirgem hidi Adamu ifuni ki puka shasusa jo how chagawan ya sepa tozo do ho iga shasusa temi jenu lerta kim hit lerkata kim hidi jewe ugo Muga chuliro, kepumaja cry ke siezo, the wages of sin is death. Kepumaja cry ke siezo, kepumanu go pete penyovor. Kepuma nature sununo go pete vorte. Musuzo monyo kaluno kepumazidi keperie, kepuma dietrega jesugola, ugo ke siesus, ugo la familiar torde, ugo lanude. There is Jesus Christa, ke sies, kepuma sikemo. Que sie pon nepejule mogata sus chewe sidi po hila siede po pugacha johan kerer kertheni no pugacha a AKHO hauha khapiejesha deri piela le gatola vapo khapiejesha I lay down my life only to take it up again nyekolano AKHO khakashizo there asu piela le gato lawe gacha sus nguli Hapori, Jesus Christa, naked tepijili mogata, posebali mogata, sus ngu, musu, pole, vodi hozia, kere se kuso kere diesu ko chidinu sedi, po, ugo chidor prakasha, Korint miko kere pengu, Hepengo pengu hauha pusha vodi hauliro hozia kere se kuso kere dio ko chiba hare kesie no ko kelie kirapo baga hare kesie ntha kirapo baga idi tupike je dio tsili tatyo tupike je hozia no tupike je so tsili tagacha ugo susangulie die ugo die chayo ke nyesus mohoshne where is your victory is it victory Ponuliro. Kekrinuliro, where is your sting? Ntau kirapo baga. Kogelie, sa hapo penne bezig ledisu kashwa moliro. Ne bezile liro suliro kolede. Victory. Deri balo ketropo vodi biekrilie liro ker krilie liro utabese di ker krilie liro sa suri penyawagata nunu pardo. Lago diecha victory musting haniyo kezedi mohoshike lavori tadzepono jisu po kijetu bogeno por hichepe krigasha the transfiguration of Jesus so no leshne so no mikenye vordi jisu ze thagata susungule dogo mosa mu Elijah mosaliro siegata su pu katholeshe mosa sieda di pokruwa gacha Kitachiki to Bonunushi Susa Pumo, Deri Mosa Sieda di Krua Gacha Nyolhutza Perseredie, Pengumus Sorunus Sungulido. Gekriuliro Elijah ro Siedamo Pokrumo, Deri Temihauha Chisa Kogata, Ugosusa Siba. Category can Yepiavordi, Jisu Hodzunu Kashagacha, Jisu Hodzer Hilakasium Hodzunu Kashagacha Ugo Haniha Leshene Po Mikaka represent Shaba, Krugawami Pete represent Chagachasu Mosa.
Siemodi Heidi Koda Ketugo, Rapture Chili Ketugo, Elijah category, Elijah party. More Elijah category no bagages no leshike. Mu Jesu Christar Hila Siekatao no Tiepia Vordi Temie Hakwaha category Hanyaha Kipugabao Liro. Oh, that her is thy victory. Siekajimiko, Krupekajimiko. Sokosari Hakipuri Nekete Sibalil Hokata Nke Koba Modale, Krupega Jogori Nke Koba Modale, Mosamu Pokem Hega Jogoshere, Kesie Uko Penesi Pejilikan Jatali, Egajuno Lessenger. Kerkrigo Ugo Mano, Jesu Ugo Tiki Vorda or Ugo Kesie Semodi Kodatie, Kesie Vordi Ugo Penilil Hote. Moslaga Kesie no hagua peneligato Ntakira Bobaga, Egaja. Siemodi Kodagato Ntakira Bobaga, Kira Povodi Ker Krilegavin Takira Bobaga, Kesie Biebesidic and Matoga Marocha Wagata. Jesu Christa, Hilaka Siugin no, Ugo, Zigaja, Nuli away. Disiliro Ugo Gike Dipo Kim Hedata. Ugonje ke puga shigem hidi, Tietzatino Jesu Christam Hotzul Hugachemico, Sietaliro, Urofu, ke Sierra Tudinu Sedi, TSALI Chiacamo, Siro Ukaleri, Usieleri Vimo, Usileri Bayagamo, land of forgetfulness. So see you can near Bayagamo, Hatom Hatsari Chiacamo, Hasiri Bagamo, Kesikeleri Bagamo, Tetchasigachupo, Show, Hades Dekepusha. There is Jesus Christ, Sieta Teuko Vorga Choco, Mupo, Hilaki Sienu, Shaprishawa Katala, Tiewe, Ugo, Sietazo Shiri, Shil Nulatsu Morivide, Sunulatsu Gato Bamode, Udzaziga Jesus Bamode. Kedipo Chano Nogo Suleli Vituga, Musasit Tuzome, Ugori Tiewe, Sietali Ro. Udzakeziki Jesuno Kesiera Latsumodi, Tigi Miezedi Utzalichdi Unibadali Vime. Kepelemiko Zedi, Siegata Yawino, Weri Unidi, Sokoze Kepekroto Dali Videme. Paul Diepubono, Uko Leshto Oliro, Paul Pugache, Povordis Coringo Kenye, Pengu, Junupu. Umo hanu bagacha sasa paisu bamorosho gacha susuripu there are bamogata suri viko igacha mupuvordi no sedi umo ha absent from the body umo ha zedi ke khogasholiro present with the Lord isi la kesie absent from the body with present with the Lord hani happy sevordi que puja sala ugo Paul die pununu wes yetali ro vodi ke penefem hodzunu bada ke cha tiewe su ngude sala ke pelemie sieda zo shiri ugo tiewe vodi techa tigi ugo penefe ke bara pop presence nu bada ke cha tsudi sholnu to la mori vikata ugo katholisha Jesu Christa Hilasie ke lienu no ugo kemersus chpenisha wadawi Thessalonia ko die kuso kere soro mo kere no kere tata a ke prosdo kerkrila monye tigi DELIE ke jau ko ke lie fetchdi shieshemu u ke penefe ke tu kushete Niepu tigi nu kier zotio. Site Christa kita tiodi siekatako hisieta rietio. Sesiewe hiba mo balo chokori sekoze kim huginu sese koti krienunu niepu zeke sedio. Sidiwe niepu zesi tiotatio. Sala dia hakopie honiho nu tupeluo balichi. Jesu Christar Hilasie gacha Jesu go ke pugachunu. Boy Hilasie to them upokunya po la vorga to soseri pushe.
하고 부게 부디노 세디 우누 료발레 누게 저 호누 투페 로발레 누게 저 스스 부셔 코린코 케리우 투테케레 뺑우누 프라사볼리로 한노 지수 크리스타 힐라실리 모탈리로 이게 저거 보레사바 니고니오 팅글리리오 코린코 케리우 투테케레 뺑우 프라사베 하놈 하게 뭐 투게지비 토르스조 볼레 지수 크리스타 힐라시가자 테미 힐라시가자 제프가자 투테하노아 투게지비 토르스조 지수 크리스타 힐라시가 달라시데웨 이게 저거 우고 케푸가바 케시안 타게라 보바가 모레 안케 코케라 보바가 이게 저거 이게 푸게 수고리케 푸사 무폼하라 포누푸게 저수 한노 토게 저보 지수 크리스타 힐라시리 몰리로 하케크라케 메토게 저수 푸샤 Your preaching is false 아치 도시아케 디푸타게 저수 지수 크리스타 힐라시리 몰리로 아케 메토 마토보 쳤다 kemetho munye gore vor nye ga ban nye gore kemetho ugo kemetho ma thogro botche ga bazom hanno Jesus Christ la sile molio pales nupu inkepelleri kemethozo mu pochapurija your faith is in vain and worthless pomma purija you are a false witness of God mu kapenya fe japumie que teacher japumiezo por hilasiele modio go hilasiele batalio que metrozo japu que teacher miezo que tseripu so si attack kripolio you are still insane Jerry que pumanu bazo o que pumar haleta que cha sus pulikenja Christa hilasiele moliro suripu musie que tamisa ka jgatami perish chagata sikachmi prezo Mumeje torle, you are to be pitied. Mumeje torle. Jesus Christ, Chieli modiogo hago tsabaliro. Kita de briogo togo mumeje shi. Our probadi vocuso seres geniono. Kiedzamir Greek mediepo, ugo de Puyaga siga chuporisa, go chiga chupo. I'm Hano, Jesus Christ, Chieli modolor. Atemi hagaze ke preliga bapo chaporigile. There is Chimukridiuni balitimo. So do siegataze, eat and drink, for tomorrow we die. Jesus Christ hilasile motorlo sigajozo. Mohaunuzo gajawe, ugo tsazalia mechizo nagamie. Chimukre gajoso, ugo nitor. La Jesus Christ hilasile motazo shego nagamie, ugo yakasho, togo molivi. Ugo nagamie say yet a just a puligan, ugo angamie. Ugo who forgot them hatzadil who forgot to him here. Ugo program go capusilio, ugo tiezovabo, casedomer or agache Greek celido. Bad devil gets a Greek se. Tepugo, Hakasepiga basu, Ugo Siba, there Ugo Jesus Christ hilasiga dala, Ugo teheus, Pachakri there. There is THEKHA, Jesus Christ hilasiele mozo dosher ugo hapo. Ketchige kriuzo ugo suso ugo yashom bizo moga jesu ledio ziger chba. There is siga jesu chmukriege basusa muweo kamer pori jeliosa chmukriege thagoli di lagataze. Huvorga jesu vorga thagoli di lagata siga cha sidi jagata uzo moliro pachake kripuri bamogaje. There is Jesus Christ ke sienunur hilale gata su posike isi, the first fruits. There is a moshler Jesus Christ carried hozomo. Lazarno gori sheda dir higelie, mutedzeti gachari, luki hakit yoga susringu. Kidi Jesus Christ se posike reto di puga, po quality ula. Jisu hila kasie por resurrection quality we kri. Ke kri mirror hila siele zo, there is ko sielate. Jesus Christ hilasie ke लिए suliro pues hela lil hote po quality ukri sla po se po sikeriu the first fruits di sikachano ngulie Paul mengu kem hedi ugori temia hauha sisalike hilasie kata sus ugori po sisakato dojke Paul Philippi go seker no pugat a Christar hilasie kata Christamur hilasie kata ho sisanele por hilasie kata ke ko sisanele igacha sus pusha
Jesus Christa si pekrali mo we uke new kra uke tefu kra mo por hila si kata kya kosuri sikra kra iga chozo mo hau habu upetela nunu hau hapi upete vi po chete mo hila si ka kya ko the power of resurrection sa ka me ridazo mo hau we nchi pesedi mbo mi totally ke viri chisoto njo nrali radiga chosukori kya kosu sa the power of resurrection susa nchi ke dishle ke vi ke kobo ga chosuri lekhe Oko potiga kra ke penefa ke ko por resurrection power how ha le ka thadawaya di ujo urali a ajorli tiga chbo mom ajorli ka thelegan jele idinu sedi ujo urali ka shogo ujo potadi un nature potadi no sedi ka thelegan jele ka chosun le to daya there is simorivi Uno me mada secretary balivi, ujo sho secretary balivi, ujo urali sho secretary balivi de Kristangu ke meju lertali ro, uchake dipesedi poke kowe ukalhunum hatchadi, uchake dipesedi uginunu ro fasisuko pom hemime ga chusuri padaya, unu ye reselevi there Jesu Christa sigelinunu, ujo vitale kevi por resurrection power as sige chupie ukalhunu shriyawe. Paul esla po mengusa a Christa sisanele mupo rilasi kata ke kosu akal hunuri ngusanele adi thelano ugo ke zedi machapo lesasher nyega chuliro Jesu Christa rilasi da ga cha hauha u Christa mege ngupe vitho musedi japuche pe vitho shele ke viusa our response to grief and bereavement. Tenusho keje muke sieze ke segetuno ai kim hedino su nguyashi kechu vordi Christa hila siegata hauha tapevit thoshya keche asusa chieva tunuri su lela ka saba Thessalonia ko tu THEDIE KERÜ tu THEDIE kuso keresenu deri hekezeko niebu zekatako je simobanyamo sosa niebu ke krimie usieze ke jokotoi nienu sio to molikatola sirowe Jesu Christa siemo la siekata pele aliro sosotoe Jesu kita to di siekatagori uke penefe puosa ze votato chidinu se pom hake kriko puker kige chepono a Jesu Christa hilasi kata pelet tuzo iga chesu ngupe vithoyaga kesieki no morim hake reze ke sege chegonu susu ngupe vithoya u UBC ki kru mohosliro ugo kesieka tsafaze de ka sevor mode tichegeni ga sedono deri Peteguno volemo dere hapo unu retsedi ladada gachusa uko Jesu Christa hila siekata pelle Jesu Christa pelle gacha ke hupo ki kruchba che pukichatie unu shose ucher hakasha sigacha chpi mu uko peteri ke siepo elerdi uki kruzedi ke khegaba thauno bapudo eri Christa hila siekata hauha uko responso por hilasia kata susa situzo gacha japu susa ngulaladi ke benefit hesie ke kralil hobawe John Stott vordi hauno pugacha pokot po prsto po pugacha Paul tupiga shaho pudi we observe that Paul does not forbid us to grieve altogether mourning is natural even for a while emotionally necessary me posieta liro krakacha thekragacha su chri mosodaya chagacha ulla ubu susa unushosoko expressego su viso gacha emotionally necessary it would be very unnatural indeed inhuman not to mourn when we lose somebody near and dear to us to be sure it is appropriate at Christian funerals joyfully to celebrate Christ's decisive victory over death but we do so only through tears of personal sorrow. If Jesus wept at the graveside of his beloved friend Lazarus, his disciples are surely at liberty to do the same.
What Paul prohibits is not grief, but hopeless grief. Not all mourning, but mourning like the rest of men who have no hope. Kristar hila siekatala. Kristar hila siekatala. Unusho seba shiri. We uke merke nimi kem hedi tekker shili videwe. Tekker ke chunu shiri tenu ke luobada ke Jesus Kristar hila siekata lawe. Mu uke meresa uke kremeko tie religie kata sokosri. Uko tiuno uko sieta modi Kristal lavor liro soko siep periodo shi Paul pugacha soko sieta riedo. This sienu no uko zedi uko ze join chiketo. Mukim hedi uko susa hakoliro rilake siet hemo susa chepileta to. Lauko resurrected body. There uko rikabago kim heda toga. Palam harapo pushikacha in the twinkling of an eye. Uko rim hi prakev kevipo no. Ukori redida gato. Kerklam ne temmo how has said in the city tigi volican jagachla. So uka benefito suri papuno, he prior puno, uko cheke dishes ugori vodagato susapu. Christa hilasigatala. Uko hako jeke pulivite, hako hapiu zetch livite, mohako ha lady nusedi, unito levigata, chewe, Christa hilasigatala. Mukunyepo, po lavor pet tozudo, lavor pet tozudo. So, ugo kele zie ziri levi. Mupolaka vorn he. Ugori pomhedi. Porhila ke siem mo chfeli di kogata ke hedi. Temo hao ke chiganya vaya gaja ho har didadi sieta keto. Mume kruno je rieze gata skori umo chflali di resurrected body sus chflali di uke nisus krakota keto. Musla tievo ke no bade there is crystal lavor que tenye uropfe usol disembodied soul lavor the resurrected body suzedi kasala ke linye u ken new rekrakota kato sidin sedi del heka chache ke benefe zedi unibada kato katoleshe puwe zlanu u ke marriage da heke uko nis sezolike mu kristami u yakevi tozo gacha asusa pele musus sedi japuchia mu ko posile katami ko uko camera ho hasedi huzuzoli ke kijo ge camera je uzke kuchga jogo kiri uko ha delia ha pie ke pubazo ke kristar hilasiete mo uko ripom hedi hilali zotyo petepezie Yes.
ติกิโคกตาเชอาจหันฟรีบัดงงูเกจปอเสียจีก็มีปอเชปออีดีอุกเปเลล่ามีบุอุดุคริเพรวาอุโกโฮมีบุเกจเกลทูเปียอุเปดีอุดุคริวาโฮมีบุอุตเจวาโฮอุกัวอาเวมีบุอาโฮวาอาเปชเป็นนริวาดีเกเดียริเชซิโซริปอซาลาเกเมเจเกเชโนอาซาพระเกลียกิเดริอานิชิคุณเฮปอเวปงูติโอคุณเฮปอปออุบุปอเกบานุบาตาติโอวอร์อุเซเลติโอคุณเฮปอปอติกิเกทอเกเชเวสิตติเลติโอI
TSALI do ke kreni pu Jehovah no ji do he go krokasha mu jagasla he bu te jaker krungu ke liye hagola mu ker shoti hau no here fat se per hilagasla in beziewe Dear Nagali, Gideri Pomarishi. Ker shot Ali Hagoha, Hernusha, Chesedi. Gekhe, Mukimejir, Krakasakali, Gideri Pomarishi. Beziwinipu. There is no Hebu, Sikili, Hernagali Gose, Bekhe, Gawa. Seke Vigawa Medomo. He Mukiliose, Lusha, Mu, Mizeka Zagasha. Mengu keja thowe salani pu hegobu hekel hu la gavonu medo silije mu hebu medo chilije he thatch thorga jala inke me sarf ke gobu he hasha he nupusha he chepek koshdi hebu chaunu tyovolije inke me sacha haunu ker shom hathogo Chilidi, Hego, Chazula Padi Metcha, Henu, Kepekolavodio, no, Japi America Shogo Pete go to Shemu, Hego, Kepekolagavonu, in Tejabu, him ye Popokazaki Bagli Tsuji, Siro Uke Penyavonu Neu, Poe Kesianu, Unyepu Jisu Tseper Hilagashu, Te Koko Kefeka Zhao. Poziginu ke chache DIEKEPU di kokiliobu hake hubonori nye chepe VITSINO siro nye po medo chile do mo Jesu Christa ginu nyegi po mhingu ki po niu chile di ke chache Christa bu zaye chigilio tsuche bo nyo mu ke masarfu zano chasiawe amen balali di ke pesiga zati ke zoyo po selido jedo ke shonu pete Tejangulie mu uchiga salabi ni puchigile pelewe. Teteru muzapuza ye pete uke penyo fa Jehovah vie. Jedo ja putse bevis segasho Century Choir ko musicians ko uke luja pu khagasha ke penyo fa diese ke zagasha litho. Ugo ja pula ni peziho geja zasi ugo peteri vapo. Jeda peto sesudo me. Yepu beziwe. Ugo ha suzoya mo deri KETHODIE zasiyo bo sesudo musu halio ugo keptao Reverend Dr. ATSI. Wednesday hinu sededi take a Bible study session pengu sevorsha. Ugo keze pochabazo gazala KETHODIE gazasuha suzomode terigi deri tie kehu thela haunu. Po potzu menyo sebadi vor ki hu pete ubuje ba pola tijangu kilela pezi ho ga za siyo po ki hu sunu tsu domo bu sieli di pile do ke penyo fu bujabie le thom ho khasli thena It's preferable Pukia Chili Chicadio. Tila Vorge Sala, Jose Capesido. Kini Chanyo Mu Mankan, Unye, April Jacker, and Nikia. Badio. Kini Chanyo Liro got preferable there. Mu Polio, Mrs. Heavier, Mu Mr. Mulho, Mefo, Nino Vade. Sisie Mankan Liro, Mrs. Y. Bame, and Mr. A. Pongchang Nyam, Nino there. Unye, April Jacker, when it's in here, Baroki. Hagianu, IBCNU, Niki Yachodomo, reception, Gori Hagianu, Badio, Salaki Huburi, Nila Chaba, Muvor, Kepekrosaje, get to say, Pesisia. Vogaja Saturday, April Zasurun here, Ugo Kechazao, Baladio, Mo, Kebatetanu, Barogazo, Kechatu, Selatu Muki Huburi, Lebadi Vor Kepekrosaje. Jedo, Mecha He, Bagatio, Kihuburi Sibade, Tefugo, Tenugo, Kroto, Kretague, Tashadi, Ugola. Ke sepe vis se kabala go pezie
mo krisar gori mary ke shla ugo peziwe kyo palili ro ugo potiri visezo mo gazala ni go ki chas na ga zuli ro kyo pakeri go ni go peziri ni za za tie kyo philidi annex hall nu mo jubilee complex hall nu ke secretary ko selije ni za za tie phili ro pitso gola ke chami gola mu pitso gola table mu chair ke sebe ba sala thaba ke ri go peri pie pitso go zsi ji ke zse ni go ki chasya mu ke pesi ge ze poti ji ge zo pete pesi ho